Karibu sana Dibu. Thank you so much. Wajiko. Good morning. Igwena je. Wanda kina wanywa. Stacy. Sugar rush. Good morning Stacy. Good morning mama. Dibu wake muona. Ndamuona. Kure na thimu yake. Asa maundu macio mathiririo last week. You can trust me. We just observe. At my own We don't judge at your own. Yeah, we don't judge. We just watch. Stacy we on. Nye day on. Uko salama? Niko salama kabisa. You're ready for the show? Very very ready. Uko na inataka uko na Dibu. Uko na challenge. Tuko na yeye. Mko na Stacy? Tuko na Stacy, tuko na challenge. Mko na challenge? Tuko nayo. Anko. Sijawahi kosa. Nguruma tumbo uko. Sijawahi kosa challenge. Sijawahi kosa. Haya tuanzie na yako. Mimi sina challenge lakini karibuni sana. Yangu ni noma iwezi anza. Tigaga kwegana. Tigaga ukasongo. Una last time unataka ni yathire wega. Esa omothi ajia tu ona ni muguthukio horo. Tiga kweja. Turathukie tone ao. Si nyamu yo ri. Ni thaka ona ino. Hello. Hey babe. Hi. Kai. Sasa. Fiti. Weko. Wira. Dai. No nachukua simu. Ukwendaga atia? Maguta ma ngari. Gai. Maguta ma ngari kai yathira. Ngari haina mafuta. Allah. Iwa atia ri wiha. Sasa niko tu msijatoka sina mafuta. Ni withambire? Ndukio ekire Athiko. Urenda guthiko? Nataka kwenda out. Thaa cigana nawe? Sasa nifanye aje? Tena mafuta. Sasa unapea mtu gari unashindwa kuweka mafuta. Eko guo gacini. Mbona niko muhurira? Ndwe Uber. Asha squeeze Chukui Uber na kanyanga mafuta. Mbona ni urakimuhurira? Ni ukuhurwo no wakirubai? Ndi muka. Nako jekerera. Ni gugwikirira bia. Wakirubai na akona bia wahura thimu gu. Uga ni wendete cuna ni umwendete. Wendete muno. Wosh. Ndakura ndenda kuhana tawe. Aya, kire challenge ige. Yo ne obtain. Thank you. Thank you babe. Nete kumenya uri okuona maguta i. Turus. Haya turus. Wow. Riu re challenge. Amune huriro ni wake. Challenge. Acha maujinga. Challenge niyo. Ha, hurira waku. Diburu re wetio kwero inuke. Babe mimi inakumiss. Wewe ni ukuhura? Hurira waku. Eyo ni challenge yaku. Eyo ne yaku. Ando matari serious and focused. Ni mwihire yakwa ni weri ni na mwagwitikia. Hurira waku tuigue. Haya, wewe na mundu waku guku muhurira twitikie. Katuona kahe mundu ngihurirwo. Aya, reke hure yakwa. You got a challenge noma. Stacy ni wajia na yaku. Ni wajia? Era in busy. Yako era in busy. Oh yeah. Ta imagine tha ici hena unyitirwo mucinga ukerwo hurire thimu no ungihurira biu biu na ndangi yakuoya Ecio ndirakihura yako. Ucio ni waitwo we ni warathwo yako ĩ mteja Stacy ungihurira u Kadibu labe ahora. Tikuhura arahura no ungihurira thimu yaku tha ici umuhurire na ndage kuoya Mama. Wagwa. Hore. Aya Dibu no ngihurira thimu na ndage yakuoya. Ndage yakuoya. Wambere hena mam. Hena ciaria of course. Kiakuoya. Matige yakuoya. Kiri na family mutumia wakwa. Tahora tuigo kani yakuoya oya orenge. Na ndugakorwo mutumira message. Niko thekaga kuoya. Ona yakwa ninguhura. Tuone. Yes. Na ni ndio ndingihurira. Yes, katuone. Let's speak. Hiyo ni challenge yako itiguo? Okay sawa. Ndio kana challenge noma. Oyo turenge. Negi arafu ahure kana negi kio no ya mugaithie umuracha ndio toro ucio
Ucio kirathwo. Hello. Hello. Mambo babe. Poa baby. Umeamka? Ulifika? Yeah. Okay, umechelewa? Hapana. Okay. Nakupigia. Ona nini ndakombora mundu wa kuhurira na niakuoya. Kato igwe. Ndakombora. Ona ndakombora. Good morning, love. Zima kitu. My challenge has been officially closed. Good morning, love. Wale kuhurerwa. Ithuĩ nĩ kũhũra. Ona rĩngĩ hũre gũkĩoya. Aborehe pam. Challenge closed. Good morning, love. Sisi piga challenge yako tunaingia na ingine. Pigia. Chap chap. Nakikosa kushika kura. Hakuna shida. Unakula kofi. Akikosa unakula kofi. Mari mbere macho kida dura turururu. Wena ndo maigua wega mukuri. Kanyoni gako wehitha ithe na wono nduri wa. Ye ndĩrahurirwo ngero Ngai ndĩre maguta. Good morning, love. Nage, good morning babe. Ulichelewa. Ewe, haya piga na wewe. Hey babe. Hey, love. Ushaka kororia. Kachonjo kama Asa tuweza mwetane maritwa. Asha. One wa mwetano wa Asha bia. atero wa hura. Kĩrĩa ndahũra. Wewe wakihura ndonaria. Asha doesn't matter. Bata ni oyo. Utigaka nie hore. Asha. Reke nie hore. Ya kuenda balance. Reke hore. Good morning Roberto Mwaura wa Wajiko. Good morning, Mama Njoro. Umuthi ni Friday. Umuthi ni Friday. Baby T, wewe. Baby T. Hey, umuthi ndugacine. Ne baby T. Stop burning. Hey, ni datiga. Good morning. Good morning. Gegeshwa ni roka. Sabina Woi. Sabina Woi. Ni aramiswo ni mafans. No oroerera. Ni undu wa challenge. No tondu we ni wakora ya mbere ona we no nginya wike challenge. Ita ikoragwo ndi party ya challenge. Ukorwo wi party itu. Niguo Ona ni ukione uhunjagia ni tukuhe nafasi nginya ya kuhunjia. Hakuhunjia akinya njetai. Riu turenda ona we uwike challenge due to public demand of your listeners. Yes. Na challenge yuma ya muthuri uyu gwitwo T Master. Yeah. Dibul gekira rwimbo ruu. Tiko ina. Modu wagao. Weka hiyo wimbo. Ya kuina ni ukuina. No heana challenge yaku. Yes, challenge ni very simple. Kuhurira mundu. Turenda uhurire mundu uria uwi ndangi yaku ya thimu yaku. Yes. We imagine uigirirwo mucinga mutwe. Mundu o wothe. Bata ni uwi ndangi ya gukuera thimu. Matikire aingi muno. Ukihure tuigue. O kuhura tu oya tuigue ni uguo. Mundu uria utamburite biu maica-ini maku ndangi ya gukuera thimu. Na ni uria utamburite. Hena hau. Hena hau. Mundu uria utamburite muno muturire-ini. Tutigathukie gwaku. Ukambia kuhurira Karisu wa Vista. Agathaia uria utamburite pio. Yes. Ungituika nginya maybe next of king or some mundu ungiuka for you. Rĩrĩa gwĩthĩna biũ nĩwe mũhũrĩra ndangĩakuoya. Gakundora. Karĩrĩ ũrenda kũhũrĩra. Mwĩna mĩbango ĩrĩkũ? Aca ũra tũigue. No nyambe nyume na hau nja. Ona ithuĩ tũtinoima. Wĩ ũgwati-inĩ nĩ thimũ ũrahũra ndũngĩra mĩkora yereke ũgethe mũndũ. Ĩni hũra. Rĩu ithuĩ twĩ mĩkora. Haya rĩu ndĩrahũra njugi atĩa? Oe tu tũigue mũndũ ũcio no oe thimũ.
skip panda Ndukirehe yaku hure nayo. Ndoyaga namba yaku. Oramenya ofu hindi ni njega. The name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Menya akuwa oranyua coffee. Ndukarore. Ikira speaker. Oh. Eni. Ikira haha. Ikira hau. Twenda haha. Eni. Ni haha. Eni. Nguga ni inyu murenda. Asa ni hau. Tithi. Ikira hau. Korwe busy. What's up? Hi, babe. Hi. Hi, mambo. Kwaje? Gutire na uru, ni warahukirio wega. Ni wakirumba urenda kwaria nawe. Ureka tubuhurire. Ndukimugeithie. Haya, koitareka tukuhurira mami. Okay, sawa. Namuitia kitu. Otigire nyumba guo nawe. Aya. Riu ni twirwo challenge ĩrĩa yarĩa. Ena ya mwene challenge. Yes. Kimaster, Stacy, Baby Top, Mosh, Dibul. Twandĩkĩre itũgĩthiĩ challenge ĩngĩ. Thank you. Yes, ni yawe yaria.